So, yesterday, sjedio sam kući i saznam da je upravo zašla nova igrica Hitman, ali nisam znao kako je pravo ime toj igrici. I ukucam Hitman 2016 Steam. I prva stvar što mi izađe mi Hitman Go Definition Edition Karna. I ja odlučim da vidim koliko košta i shvatim da nije toliko puno. Provjerim slike i tu mi bude odmah sumljivo. Zašto su ovakve slike na igrici koji su tako najavljivali puno, da će biti najbolji Hitman do sad? I odlučim da provjerim da li tu igricu trebam kupiti i piše not recommended, što znači da ne trebam, ali onda vidim da više ljudi rekao da treba se ta igrica kupiti nego da ne treba i odlučim da je kupim. Nakon što je kupim, pogotovo što se desilo, provjerim kakva je igrica i evo što je bilo. Startup screen. Prvo mi bude veoma sumnjivo jer zašto bi ovo stavili kao Hitman jebeno sranje. Ali odlučim da pokušam opet, možda jest tu nova igrica. Idem na Go i pokažem neki jebeni monopol. Ali jebi ga, možda su promijenili, možda nije kao stavi Hitman jebene igrice. I čekam ja da se to učita i ovo što mi izađe. Pogledam u mapu i pomislim, možda opet nisam usrao, možda jest to. I kliknem na prvu misiju. Uđem i evo što mi se pokaže. Level 101. Prvo nije bio jasno koji kurac, ja sam za ovo dao pare. I u redu, završio sam level 1. Konto sam ovo je kao tutorial i jebi ga. Klikte na level 2. I šta se desi? Bum. Ovo je zapravo igrica. Ovo je jebena igrica. Ovo nije bila novi Hitman igrica. I shvatim da ja sam veoma glup. Da je nevjerovatno koliko sam jebeno glup. I šta, ide na treću misiju, pogledam, jebote, novo nešto, vidi ovo, Odlično, failao sam treću misiju najgore igrice ikad. I shvatim da od novog Hitmana nema ništa, ali odlučim da potražim pravu igricu jebenog Hitmana na Steamu, da vidimo koliko ona košta. Tako pronađem ja zapravo pravu igricu, Hitman TM, i naravno pogledam klip i shvatim, zato ona igrica sranje. Jer ova ima većeg smisla. I onda pogledam jebene cijene na igricu. I shvatim da meni potrebno je ovo. Što, ko što vidite, košta puno para. I spuštam dole, pogledam. I svi govore da ne, ova igrica ne valja kurcu. I shvatim, zašto da trošim? Wow, jedan je rekao da valja. Zašto da trošim tolike pare na igricu koji su svi ljudi rekli da ona ne valja kurcu? I mjesto toga odlučim da se ubijem. Ali onda shvatim da je umiranje za budale i da nije vrijedno mog umiranja. Ali, pošto je Steam veoma dobra stranca, ili pojma nemam šta je, uglavnom, oni ti vrate pare ako ne želiš tu igricu, samo trebaš poslati zahtjev i ja sam dobio svoj novac natrag. Ali, zato sam želio da se ubijem, jer sam ispao veoma glup i nisam pripremio nijednu igricu da snimim da bi vi gledali. I tako sjedim ja i razmišljam na koji način mogu da se ubijem. Mada umiranje za budale. I odlučio sam da potrebne su mi positive vibes, if you know what I mean. Tako da odem na YouTube i gledam i razmišljam šta će mi dati positive vibe. Šta? I vjerovali ili ne, našao sam nešto što će, vjerujte mi, sve vas fucking mind blowing shit, man. Jednostavno nećete vjerovati u šta gledate. Jer sam našao najbolji content ikad. Najbolje stvari ikad. Nešto bolje bilo čega. Nešto bolje od jebenog PewDiePie-a. Ako ne znate kome pričam o jeben Joyce fucking World Tour. Čovjek koji je nevjerovatno kvalitetan. Ako ne znate čemu pričam, upravo ću vam pokazati. Ovaj čovjek je, on je sve što trebate znati. On je budućnost našeg YouTube-a. On je Joy jebeni World Tour. Jebeni Joy. So yeah, motherfuckers. Našao sam najbolju stvar na YouTube-u. Našao sam budućnost YouTube-a. Našao sam jebenog Joya. Zato ću vam ja... Dario sam mikrofon. Zato ću vam ja pokazati što on zapravo radi. Taj čovjek je genijalac. Taj čovjek je Joy. Jebeni Joy. So yeah.
I to gledati jebeni video zajedno. Hi everyone, it's Joe from Joey's Super Cool Food Reviews. I'm back! Prije svega, the fuck was that, man? Šta je bio ono? I'm back! What the fuck? I'm back! Fred je 35 godina i, znate šta, bolje vam je da vam pokažem mjesto da pričam. Let me show you what it looks like. Čovjek bukvalno jede hranu u svom autu. Ima 63.000 subscribera, the fuck? 63.000, ko ovo zapravo gleda? Znam da mnogi će od vas reći, sad ba, ti samo ljubomoran. What? Of course I'm fucking jealous. Ima 63.000 subscribera, a ja editujem po 3-4 sata. I ima isto. On jede jebenu hranu u svom autu i govori I'm big. What the? Koji kurac? What? Okej. A što je najgore od tog svega? Ne samo što on jede hranu, ne pratite kako jede. Frajer bukvalno ubija mrtvu kokoš. Ovo nije jeo. Ovo je gutanje. Vidio, ja shvatam da je on debel i da njemu treba mnogo više da jede i te je ostao sranje. Ok, that's all fucking cool, but... What? What the fuck? Ko ovo zapravo gleda? Ko i zašto? Koga gleda kako štere jebenu hranu? I kakve su to zvukove koje proizvodi? Jer bukvalno svršava na piotinu. Dok je jede. To je bolest, what the fuck? Koji kurac je bio to? Flair je upravo dobio. What the fuck? Ja sam rekao da svršava na jebenu piletinu. Zašto? Kakvi su ono zvukovi? Nećemo više da živim na jebenom ovom planetu. Please. Ako vanzemaljci gledate ovo. Aliens, please. Get me fuck out of here, man. Kill me. I beg you. Kill me, man. Ovo nije najgori klip koji ima. Znate šta, pokazat ću vam još jedan njegov klip. Ok, sad pažljivo gledajte. Kako ubija mrtvu kokoš. On ne jede. On ubija kokoš. Ovo ljudi zapravo gledaju, lajkuju. What the fuck? What's wrong with you people? Hey everyone, it's Joe for Joey's Super Cool Food Reviews. I'm back. Frajer ima najmirniji intro i muska je i onda odnikud. Evo sam Joey, I'm back. Ovo me napuo sa introom. Hey everyone, it's Joe for Joey's Super Cool Food Reviews. Zašto to ljudi gledaju? Ovo je čovjek od 35, čak možda u ranim 40 godinama. I sve što radi, sjedi jebenom autu, jede jebenu hranu i nosi Mickey Mouseove uši. What the fuck? I'm gonna dump this in here, into the bowl. I'm dumping queso into the bowl. All right, so let's see. I hope yeah, let's see. So that's one, and we're gonna do two. So here we go. Two should be enough. I hope I can make it. Ooh, that's a lot of cheese. If not, we'll see what happens, okay? Thank you all for tuning in. Share, like, and subscribe to my channel. This is Joey's World Tour. Woo! Tell a friend about it. And I'll be back next week with some more food reviews, okay? Let me take a little bite. That's good. Koji kurac je to bio? Ono što je uzeo u usta. I onaj osmijeh. To se vidi. To ovaj svršaje po hrani. On ne jede hranu. On ustima jebe hranu. What the fuck? A see-through bowl. So that's 2 jars. That's like a lot.
That's a lot of cheese. No shit fucking Sherlock, logično da je puno sira. I hoće to sve pojest. Bez ruku, bez jebeni ruku. I to ljudi gledaju, bez ruku. What the fuck you fat motherfucker, what the Nacho Cheese Challenge! Today, here we go! Tell a friend! Woo, 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 woo. I can't even stick my face in it. I would take my ears off. Ne možemo glava stati. Yeah. What the fuck was that? Frajer bukvalno umire dok jede jebeni sir. Ovo je današnji YouTube. Ovo je što danas ljudi gledaju. Ovo je današnji jebeni YouTube. Frajer koji se tuši u siru. Svršaj po hrani u ustima. Please motherfucking kill me, please. Jedan komad jebenog čipsa mu ispu i to je morao uzeti da pojete. Why? What's wrong with you people? Ako se nisam ti ubiti, sad se definitivno želim ubiti. Ja bi to umiranje zavudao. I want to fucking kill myself. Upravo hoće da povrati. Što je najgore, glumi da hoće da povrati. Ali zašto vi ljudi? Čak u stvari ja sam čovjek. Zašto mi ovo gledamo? Zašto ja ovo gledam? Sorry I failed you. But this is Joe. I tried, gang. I hope you guys cut me some slack. Anyways, that was like 1.5 jars. That's a lot of cheese. I'm getting sick. I've been on a diet. This is like really rich. Anyways, thank you all for tuning in. Frajer je upravo rekao da je najebeno dijeti. Na kraju je rekao da je najebeno dijeti. Na kojoj si ti dijeti? Ovo je dijeta! Let motherfuckeri, za vas koji ste živi u ovom videu, danas vam je srećan dan. Jer za svako ko stavi jebeni like, dobit ćete besplatna 2 para čarapa. Nije zajebancija, svako ko like ovaj video dobit će 2 para čarapa. Ok motherfuckeri, sad ozbiljno. Ako se živo ostavite like, subscribe, sve te dobre stvari. Vidimo u sljedeći video. Ostavio sam postao ljepši. Jebote, radi u pizdu materi. Ok, imamo per bog.